Aku boleh fikir perlu aku bisa pay ke video juga kena ke channel juga nak kopor sa kopor pihak kersan ru yang teman-teman peni pi kumno bansna ka track ya ka wegi jing roi pareng ka bakerteng ka You Are My Religion. Nak album jong Firehouse. Te klam na bun ketien nak benta gitu ki perlu ko ba iej bah ba kumno bansna track ke bosno tenat bah ba share comments dengan nak peni share si share nam ta jong pi ba pinyo ka idea. Tementang ini sna kita jing roi malu malale se ngamla bersna kaju kumbalong ke original henry malu malatang mat penuan dur kum tu tang pinla ban le cover song hayeng ma te sampai ngan sedang menta da ka introduction nang takan wan ke jing roi kan wan ke backing kinwan ki gitar nang takan wan ki bass ki filler ma apa ki variation te kita barkai dengan pen EP ngan pen slam direct syakakam ma sedang kumta tangin ya sedang ban record dakata ma ngin ya sedang and I record I track 1 nang ta tempo ngin I spa sao po tingin I metronome way are like sao mentangin liok introduction mentangin ya syak jing ruai ma jing ruai ngin ada akordeon kenang bapin suntuk lama ngin press record ngin I track 2 tempo ngin I kajuk he ngin I metronome sedang start are like sao gitar mentang gila ain deh introduction pengen ngebut sekejing ruai kitun ngila yok mo jang kejing ruai tementang ngin ai saka backing ngin ai kan nih record I track 3 tempo keju ngin I metronome start ke backing mentangin ai ke drum ngin select kata mo tongin press biang record I track 3 tempo kaju he ngin ai metronome start yo mentangin ais ka bass ai ka bass record track 5 ngin ai metronome sedang ngelayo mentapat kabis ngelayo mentapat don em tu ya ben You Are My Religion ngai katu mo tu ka variation mo tengin ai biang ka drum ya tu kumtan dai ta press record I track 6 I metronome sedang
Ngin ayo tu vibration. De mentapat ngin ice kai. Ngin ayo ka break, ngin ayo variation, ngin ayo introduction, ngin ayo ka backing. Ngin ice katukan nek instrumen kamlong song tenat deh. Ta ngin press ngin wat ya ka instrumen yu kambang. Ngin ai ka taruh mah press track 7 and metronome sedang. Mentang ngila dek pakai track, mentang ngin edit malu malah, hangai mix malu malah nomor kadon ka equalizer hangai malu malah, dengan ni edit ban penrit ka drum ki volume reduce kan tama, te ka drum mana ka one haka track 4 mah, tengin edit mentang 4 ngin minus volume click function, nanta i4 reduce nang minus. Ke bass track 5 press 5 in minus nang ne ke backing track 2 minus top ta kita try kala along ke track 6 in minus kendaraan tu 6 minus kendiat mah. Tah, mentah ngina persang bantam kalau ngom nama. Ngin ada ka lead gitar mah kam setengah. Ngin ada kata mah ngin tem na kata. Pengennya tem mentamo dah kan ka kitun. Mo lebar katu ka track ka rhythm bangalai 6 menit. Ngatrai katu pilasong to bat pisot nat bat laga pisot nat semahaban share subscribe like ya kena channel janga lara pisot nat ro sai tho yanga penambangan dukte bangan improve susu di kamu janga kublai sibon ngin sai kendopat hakawai ka video.